Nisambula na weka ndana ndobo tatomaya na nandanga una ni baki Kelly and Radio Fiji One ndo mwibiti kina FBC TV and bawa binibina ni rausa tiko na nanda bulangi na nandanga unongo sermai tuikamba ke mano masaurua roi bole silesi mai na tambana ni scholarship ni nanda matini tu sen tertiary scholarship and loans board. Rosambuli bina na turanga biokani. Rumu bulbina karatu alisi. Bulbina ka matagali. Laka kera ni ndrabang bulu mantanga wir na kandar ndo bato mai bambibi wir na lubenda ni raba na matiko en kena baru tiga butel tigo endo na embaki babuli bambibi wir tigo na kanda wir na lubenda erasan ngola butiga ni na buli toradaki na bibuke membala tiko na scholarship ni nonda matini tu na matangali scholarship dava sen dole tiga nangonongo ke nangona dava sana songo kina na wale bu ratolis tu manda u torno ngona binang ko mo pa bina kata bakale bu na bu kuni bisureti rani ke roma in temper roti kana kabina kani kuwa na bu kuni bararam ta ke na bebu ke sa chikoroti ko be indo be apply na ni tu bigarabe matai ndola men na karusul katul ni bulan no bana application ena mona liba Jika kontrol mena kurus katul ni nobe bana mbake sawo cer torise yo gaida bana katul sulukan dua ni tise amba sama isong kini tulu na scheme apa to itu kana tells for existing tells for private sector employment but tells for public sector biro bala kada kai yo tulu scheme ko sa songo na katul sulukan dua ni singa ni tise bani bulu rundul ni tise bani runundul sungo 2020 na mbake sawo ci ata mena ngono rotole sen dolo sango eva apa na scheme na NTS National Top Scheme tells new gobi rakwar fomu bitu men rundul kacin kan dua atau mengon nunggu labai nga merapa sina rundul 5 bulan maka sarana plata na scheme go tells new sangai cikuna tells for TCF Technical College gai ocho nga tells for year 12 studies arutole sendora kami bi me wande takalangani betini lebo ngonongo ndona kana nonra oso ndingi takatwana na wale takata karena lebo nu apa mi bi retumbu nonra sanga me baku sair nango ne merme apply anda bukula kan interesting class juga renang wana tahu kin application mereka tuh wanita kan nasi kena di kuartu alia si ni nasa application bang wana songo cuma kerus buka pada bulan January ni yang bagi ongo and tell NTS for local studies tells new tells for TCF Technical College of Fiji but tells for year 12 kan liu naka na wali besar ni pemadal ni tagini sana mata titigo na itu kutuga bir na kanda bombimbi bir na wani rasia matomai en nontang unongo matanggal boy biti ko boda da ibida na lebu ni kerkere sa lingo matiko na mundo tamban me da biti ko menang unongo na wali matanggali pambul talsan lebe indilanya bu baturanga indo warong sumena singlu na ini kuan program ngoni bagi keli na kani kurumi cikutale na awongo ni waram tenga na bugni bingarabi tungkara baciko na tamban ni scholarship kana tamban ni bulindinaw na education loan scheme me hada baciko menangonongo na libu kedi ni kere kito sa dingo morraw ni tu kere ni mon liba ay tolon dolu ron raw on sama bul kaba may na wili runo dolu dinon raw wal sa bul kaba en tambe ciko ni tambe ni incomplete doron raw wal sa bul kono o kito sa proses takraw kinban bala itu matanggali enang wana mindol kin application may nakarusbol katul November may adab chumingo ana libin application kete ko sa di gumbaro chuo kembali mana libin ngoni entambeta chuo na nona fom bitu baksa wuci o patata sibi chuo na walun dolu tulungan dolu si di gumbaro chuo num ni kere kembali na bibasal tagi gitu be ngadrem gitu bitu una ke bako sember ni sio bitu men mo kere na mon liba bitu romingo isember ni misongo na karusbol ka bani January nangon sana misongo kina na sing ndro ni patara tala na mon libo ngo mo na bitu tal men no application ka kuni wa nanu ci ko mo se warra ke mo na dingo mo nanu result ni fom bitu sina nanu offer me na university mo na ge apply mbarta sa nambera be bakan de sarungo na result be kana ge release ci ko na dabani bolongo ka kuni ge warra ka mbarta sa nambera nangono go ka mission dolo ci ko bitu rom ngo no bol kere kono ka sa ci ko rambe bakasa bakana no bol ni sudu tin leta Bekapal laban ini tumbu na bank statement ke bako ngandre mo platiga launch kaya sa ronin bitar mo gon application ya ko bir ko sa bitar romea ya kan tulun dulu ruran rawon so bako ko to sa dingo maraw
we na runon tolu dinon ra wal subul ka ba iras incomplete ko baliram ko wili ko na wako ni sa chiko non ra kere ise war ka chunga non ra madala ni form vitu wata no felata sa na buna senda bitu na incomplete ko sa proses ko kito sa sulibir na ofa ko kito sa radini sa proses ng matagal ising ni sa simbir ni sulong ofa ko sa rapata bar kita mena ka ngandri ko nan don ra wal sabul ko ne mun nanuma nangon kim na kere chumikina ena ruanga na buno na lihato bukina no muni status in application ni sino buno na parita kan donga incomplete dona proses kembali sanga muni ada pana proses batanga na buno kito na runingi assess tagi na no muni wali kere ke bakasi incomplete ko ni kera mena seni kota mena boni vika sabot ko me baka mbeka na offer sena ke baka apply te rent rental and rent agreement na kanibola ni chugimbore ke baka chugimbore bito me meron ke pa ko tagi na application meron ni willi meli processing araw gitu mi kitong assess ta kana no muni application ni na wali pamatanggal naka na wali besar na ibu madala ni tagi ni sana mata titu na itu yabi kimni ne kanda usingi vieta rantia ni se boibi ver korra fomu bitu se ie13 en embaki ni non clash e boibi se routing ani rakir Binaka ritualis taruh binaka lepo nango na rela ko tsunga nango ne buli ba sibi talanga na tumbu na pala kata ka ardo ba taruh ko tsunga se rabaku saji ko ni ba kata ba ke ka sanga ni sirisi butanga na result ni fomu bitu sera offer ta mai nu boys me bakan sapa matal tangon to kan sera ya au kitu nangan me kitu ba bimbita kan ngandre be menina player rawo na semara terus lo ko ni sinueri kaya sa player rawo ngai segre to ko tsunga application ko aku nila kata ngona ka kambimbi ko saji ko ratsu system ni mon libu ni application ambala kena na main rusulo ka manit January lore ni si incomplete kun application kito no sulian dono ngono meron di baruta kan baruta kan mana kede sena arang meron di pakata ko na kata na nom application kaya kami bikin na baru cuma ni apply raw ngan ribu muni na register ge apply online kaya kaya sember cuma nom form vitu sember cuma offer letter si sota la kami pa matatan nom application kunil lang kata ko kito ngan ribu mo na apply raw tanga mai ngan ribu message ko raw nom application mo na mon libu-liba Ngera ni pakata bari malua. Me baka sama matal tahu nukuto kan serem na result ni fomu itu satu kena sama mata teman-teman ni bulia. Nakatul subukan tu ni bul ongo sana ga out making result Ni me baka sama matal tahu itu application so na kersulo ko na January. Ambale ken dona bul na warna ka beri receive ta sarang fomu itu gile kot menon offer temen kemi apply sambera. Ambale sana talata sarang na bibu ke serbi ngarabi. Paka buli kito na portau kito. Yang kami biya kemi ngon buli na tubambi pausi ni tumbu-tumbu. Ausangan repo mina wakusan application ni ni lube muni apply rongo kipka incomplete no application repo kuni offer letter mani do voice ceremony form second result se mbeka ke saka baka rent agreement se hostel confirmation na matagal ta kon so ko ngaran submit ki baka malua ngon sa ta may kina no result kami bi muni apply raw na sembera kersulo kon January naka rusul ka ban January kinto ngon buli sember tun sa apply kera repo so ti sa natala saranga sa natala talangan application ni yang baki ongo Robosuteo na turang biokani dari bilang menando mandana lingo legalek ani berni nangai baku ritali tigo na vital no ay nangono boru taki nandanga una ni baki keli and radio Fiji wana to biviti na FBC TV. Nandang uno tiko ni baki keli na radio Fiji wan nando mo ibiti na FBC TV romay nando bulang itiko sir may tui kamba ke mano masaurua roy bolis lesi may natambana ni skola sibi ni nanda mati ni tuo kila ni sana matata tuga ni tugu ya bi kim ni na sena non roy bomadala na biokani bi kim ni kanda na ndo boto to mai ena nonda ngaunongo ndo tala na taro bi kim ro biokani dano numiro tiko na lubenda sige pa nanda ko na nadaba wayasa ay boibi toka indo na sa tigo indo na mundo itubutuba membalitir na wali matanggali me baka kito sa tuno chini ker-kerengo ena virke erangan re merbuke na laman yang pakingo na bugini ker ni ker ni be bugini duduru ena buli ni bugini buli tora dake engan re ke mer ker man ni to mona lebeli ba si kona www.tslb.com.bg yo weir na lubenta erpalanga ena bugini toba tisiasa kito sulubir na kat na ngalala si ko mera batini rongo lebir na bunir chuki na pambir membuai senganga na buna sasba boli ko na buna patata bali bukina na taba yasa
Wirongo e sulchubir na ngalala rawa ni ke muni kutumena no muni kona kay na vi bola soko gitu ngandre ba me baka na no muni rizal ni fomono no muni bol ni sudu na no muni tinleta na no muni kabay labo na nuru tumbu ke baka rota kata no muni tumbu nonro pesilip ke baka sianga rochuko bol ngana korro mento no nonro bos mbumbului me baka tin tanga ma district office ini no muni asana me baka nonro mbul na ra kabay labo na mani na baking Labi kango erau ni ko man ni tu bola na kena ngon totolo ni sember na karos bol kabani singa merau bikito mi keto gebu ke gimni ena kena ta kana no muni online application keto ni kesile ke muni na manual application form ni balebana ni susile pata mena kena bi bola so ngandrebi ni ke mi bitu bikito berau ni keto kita kabana no muni registration pata kena muni application online belati singen don application na receive tagi manually keto pataranga wirangano benta korbata tani no bukuni tisi asai kembali bikin ni naparong cuma ike baka singini patata ni ena bukuni tapa o tisiasa na tunggu singini pangoli bikin ni irang anu lebenta kora na dendre to kampat ini sangat liba sangat na access ni internet irang ko to sulu ciber na katu beni bibor tega so ko merang welcome itu bola meron itu register tagir ni sember na karus bol kapani singa munina numutsiko ini ngona sana mi songo kina ni to kere ni mon libi ngona karus bol kapa ena sena sangat runi patara talana na mon libi ngo munina takaban do nomnya application na karus bol kalim ni singa asa songo ngona sana songo kina ko kami lisanga ci moni le register sana singi ros ayali na option ya sena kaya yang moni baraw ni register kina me pakani sien tolo ci ko mel na karus bol kapa ase ngona seron ni bitu mi kina no nom ni bolin kere kapag ni cumi di barong cumi na ini anu mena lomni tolo ni bono to bonua second beka na access ni internet ni ngola mendo no bonua erro ni kimni pangata kina na mona libi ngo mo di kuni ngola mo bikito mo ni kimi sule ni lumbal e second beka ni kito rawata ni sing cugni to bono er kito second beka na libi bas second na libi kini internet meron kito takabikina ni to application ni karusol simber na karusol ko ba kito sami tuguno rongo kere itaka barantu nomni application kuni ni warra kami laga mena nomni matal ni fombitu muninge mi apple asa ambera naka walanga ne roni ninge mi bita mai se fakata kona tegi nomni application ni wochi ni karusubul kapa o ya nabi ka bo me bakana nomni ofaleta na nomni ke baka ni kere muni cuki mbore ay roni bi mai ni tabana karusubul kapa se rotsunga ni update se rotsunga ni lipata baran nomni application ni wochi ni karusubul kapa ni sing kembali bike munna lubento ni patata ni nobuku ni patata lebo tisiasa di bawah ni rongot suni tunggu kota kami ni tu bola ni bola kina lampas gori sini satu gue isuba keron ini bang katakan tu na internet sini access ni buno ni roni takap kena aplikasi ni takapa yo ke pakai dendre kota mani tu bola kita ni bagi kimuni ena buku ni kena takkan nomni aplikasi ni na boleh bu patanggal naka na boleh besar na ibu madal osing givia taromatikan se merkuto bondo mo isuba balete ni bada ni tangilambo yasa terira bimbi ya terira bimbi na kan mai na boli kuno ndamano la bolu na ni saka itu ko ni tikutal ngai ndor boli bol din matanggal tutal ando ne to bola ni to office lampas roni gimni ngoli gene lili suli gene ni application juga ni to bola silesi roni bi gimni na ngone ni dendren ko na bole bu na bole besar na bi bondi taki mai na kena ta itu ko na bola kere na bu ni kere scholarship ni mati itu. Kemudian dia kan? Pinaka Rodoresi, me bukan sabang matal teko cina karus buka bani cinu ere sana song kena application iverna be kere dure na bebu ke rara basaba matal teko cina NTS, Tels New, Tels for Technical College, TCF, watana Tels for year 12 na song cina karus buka bani cinu ere. Ni sa song na karus buka bani cinu ere ambal kitu sana sang baka tarata lentuan application lakam main tahun tahun karus buka bani cinu ere. Iyo veira kora incomplete kuna application dora kami mi menikla meten le bunon ramana nan suang gor tu alesi keba ka incomplete no go application isa ta kona karusula kawan cidu resa kwa sarangaya esang ni bakakina me bakana kausa pamatal ta kawaci matai ngandre bu mini apply sebar karusula kawan cidu ri kena karua keba ka incomplete no application di ta bana karusula kawan cidu ri itu no sulit cikon dona ngona raunde no batur mai kena be arang e kwana no mucukuni yaliti ko mer mai babin nakata kena no application application processing date begitu nabi ucap bengai tulu singa karena sebelum itu singa di chenu ada satu kebuka itu proses begitu saya sudah search ngana offer bon leta karena confirmation baru ngono boleh kau salah ini saban data karena non replacing begitu nak kacin kadiwan ni Februari na closing date
Ambal ken dor ngona bule incomplete suno application mana karsul ko pane January na solusi ko mana karsul ko pane January ya tahu sara katin kadin February mena nga mena complete ngan application ko complete application ko ka pa madal ta ko sir mengo ngandri bi mena pakata para sa ngan application me processing ngona sa processing ya sa day sanga keton ga ka me kan bugun keton assistant application ya tahu sara ngona keton sa sulino ibande taki beton ngona buli. So, abang ketemu beban data kalau nggak bikin ini, non ini baru ketemu nasib ini kuah. Lepas nunggu nelaut ke mana taro, wata apa ni beres ke mana fomu itu fomu na offer teman ini bosi. Mungkin muara nggak kim apply, usah kira-kira sama bang bibi, bawa mau sekarang mungkin ini, kini ngandre mana bebu kan bul nabi bator lagi taki, nabi university, leku dia kira mending sa apply sarang gua, kipos beres apply. Ni apply rango ni kapku ni warra kami ngi receive takaram ni offer letter senu ni fomu bitu na result ni fomu bitu petan fomu 7 result na ato sino na katulful kan di December ngono talanga sana song na application na ritualis so kira-kira sara ka ba mo masu bikin mi tubu ni yalo binaka na bibu ke sa chiko na buku ni buli torlake bikin ni balangai na tisia sa sangya tongo saba madal tago chungo to kani na kangan ribu min takawa di ba ku tanga main pro na be requirements ke dengan reba di ko tanga main do na boleh ka be kemuni raun kito na buki kemuni na buku ni apply ni registration ke online application Pinaka na bali besar na iba madal kem do na biakani diri bina menan do tel mandana lengulegalek ni beri ni ba kuri tali tigo na vital no en non danga na ni ba kikeli en radio Fiji wan ndo mo ibiti ke na FBC TV. San to sariti ko nanondanga una ni bakikili na radio Fiji wan ndo mibiti ki na FBC TV bekim ni nakanda nando bato to nanondanga unongo na sarango tiko na ibo madal ke baka se singa tiko ni se matata se tiko mbeka son na no muni lo matartaro na buguni ulutang enda vital no to kinen na nondanga unongo ranige ingiri to mena namari telefon na tolu roro sai badion ndrau ke na vitu tolu rua viwa sai bandua. Kimdo de beko nro bimbi takati ko na kena membiro to kana na yava ninda bia kere scholarship na mona liba nimberni nangai baru ta kitali tukana boni bika ende doni baru taki kero nro bi bona ni mital manda bir no kanda o bombo te tiko ni so weekend ndonge warga tiko ne wutu ni singa misa boru songotok na kere sandangai i vakusukusi tiko menda sanga menda mbito tuldo ken bika ende doni membi na bale bumata me bakasi ngon bala busara sen tolo mikina ni to bola kere karsul ka tul ni November baik sawut dolo chukme me da bene karsul ka bani January yang baik ngo ya sabe robi na kana bula yang bale ke baka onge nanu muchuk mo nge apply to ta kuni cikini singa karsul ka ba osatala ta na bibu kini kere ni sumiduru mana sini funding ni matani tu me bakani sen dolo chungo sebo chungo ibidena singa pakusukusa uno bola kina limbitaro kina ni application register apply raw na bika sa chikoro mi ka kiro sa tuno wuci ana bika sa chikoro go bikum ni saro ni nimbita mingo ona bika sember anom ni offer letter men university batana ngiro ni sulen university ni won sar sul mi kina no ni makani form bitu sana ngiro ni sulen offer yo monikila mena karosbul ka butuni singini January mi ada manika tinika ni February ko ka sa tuno mano ayana malino wani amuni sana bitumi kina dokumena kina proses na application matindi kana lorai watamba kintunga na maka kaya kay ko form bitu chiko iko ata na maka ni rundro lim sa bula ka tanake maka do maka laka mendo mo off min university sana sulin do no mo tel sia ike baka rawata na maka ko virgo tur na topos ko na tulan raw rusma bula ka take rawata na dami min university ana sul no mo off wa indu ay singni ata na vika virgo tur ya na tolonga sana roni decline si reject na numni application ni kembali kebaka iklan ulit bemusing na tapo na maka reject na application na buno lang ang batini na maka nga virgo turkina so apply cukup nabi university dengan repet cukup merah cukup imbur ya ampe kay pending cukup nabi application incomplete cukup ni kunil lomal lang kataka balatan ang kironi sulat lang nabi university nangona ertosa nas release mi kina na maka ni form bitu patolang kina na kina suli na mu offer ni program patikina no kira-kira talong na virtu nangoni ko sa tingo mikina na bibole soya ngolele sunum account no mitabe nga moli update sa moli pato ko ta kana no application mo sanga batena no satu no wachi meli processing na start sini no application kaya baka incomplete ko me ado ka tinika de ni February
osana kaluda ambal tana daba me adab na karoso polisi nga keto sana reject ta kede na kere kede kontambe chiko na incomplete status kembali ke baka incomplete chiko na application do maka wado kata nga ni simber neka chinika ni February bat na karoso ni February kede na application tambe chiko ni to account ko simber ni confirm keto sana reject ta to talaga kerpa mi pita matagali na malu ni ngono go lebor dong kiren sepatarani sisangona taba na access kita kinu application ngona taba o kere pa mas bigim ni na barro ni kago ni balu sinum ningo na nangire ni sebeta taran begitu ni warra ko tsunga na mali ningo na mana karosul ka bitu ni January me ada bana katin ke ni February na mali ningo tu ningo na sana ni dingo mikina to na kamay begitu kesa keto de bandu ni nom kere o sana dingo na nom offer tabat ke no bon form kambimbi lomani bitu ngana singa keto sulia monan apaluta ke no bon form asing ni tin ka bana singa runa madawa bakane ke ne liu kongo bitu wala ngana singa kembali bimbi mo nikela na singa yang patike baka o singa nyo bitele sumena no mo bon no mo sign bon laman ibitu ni singa ito sana kala nyo sa reject ta kana offer ko suili bi unatel asar ni kito reject na application lakini ka romo nikela tulunga na undolo na tel sena suli na bengo kembali pato saranga na makani form bitu first come first serve basis nga nangwana nga sana release kina form makani form bitu patena suli no feleta kembali mo ni totolo no ni update ka no ni account ko nga sa update totolo mitak na requirement ko sana sulo no hotel sana ngona keto sana dabu kina temdam ni tulunan tulon temdam ko sa confirm sana do kena proses tekna tels ke baka endur rawatan na maka endur men of university ke baka to sa daro eto por temdam ni tulon keto sana singiro sulo talento temdam betonda ko ni tulon ana kami bi mo ni klasing de baka na kena baksa woji siro ni sulo chugo ni temdam ni tels me ado banangon lisong o kinan do na madaw ni teguno wuli rona madawa keto siya sangat chunga merdur na ngoni ko sa di balai am bi mo ni kala talanga ningona kito sana sulikin na kota ni dunon tulon tem nabi sana talang kena proses na tel me ada bacu na katsini ka ni February kembali mun singa apa tolo simberna ka sini ka ni February mesa chugoro no mo ka no mo ofelet apa tiken no mo result ni form bit ka ba apelata ki rent si apelata ki hostel be na bi bunoni ker kina mesa chugo talanga no ne kon bat meroni kito sulian don offer bi ko nimberra ni mi wachina ni to proses kini katsini ka ni February na bali mata Naka, boleh besar matanggal. Mano? Ya benar kami bahkan sa pamatal tago to mo to kali serma ya bikin yang upin katumi ba anti tinga bikin kimin nonta ni tinggal kami na boli ko ani para tani politisi asa sarwa mo sarwa bikin mi sachi sartango do rabu kami nito tambana ir ni siko pani to bola lambasan rongko mate house ni lakon ni kya kau nikla ni nanden bikin ni apply ni December mantan si apply numa ni laku nga nile pikta kami don application form ni to bola sangan reba nga muni na kota nga na be ka nganrebi ebe virkotor yan buku ni numa application ni sila kami bekito na to staff may lama saratur babaro meron na buki muni na buku ni registration apply online ang bala sang sarando na liang etiko sendo na ulong bala kaya don tamate don na duro po sangon leo tambo sakani ena sangan ni ba sena wili ena buku ni bibuke ni scholarship sa tonggo sa babaro na nito staff may lambas may nabibuke na tikinayaw sa kira-kira sa pamamaw sa weekend namin kundi baka ulit na bibuke sa tikonggo kinaliburo talis Naka, nabali besar ni pemadala ni tagi ni sana mata tati kuna itu ya bikin ni kan dan dobat to menon nang nungko bikin ni la siama to mai and radio Fiji 1 to mai biti ke baka itu kuna bata taro na buguni ulutang and bital no to kinan na sing nang nungko dari bina mo ngiri to mai na nambar telefon tolu rorua seiba dio nan rau ki na bitu tolu rua diwa seibandua ya ke baka sini matata na ibo madala se ke baka itu kuna lama taro en sombekan itu ko da wirwa begitu roti ko kene polis lesi rona bi bonditak muni ronga da na kan dan do botomai en non ndango ngo sanan do teleman dan dingo leglek ni beri ngai tomani taliti ko na vital no en non ndango na ni baki keli en radio Fiji 1 do mibiti ken FBC TV Tamani sariti ko na nondangaw na ni Vital no ay nondangaw na ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 na Biviti na FBC TV. Nda Vital no ti ko kemro na biwakan na bibika embalitir na singay kere bondo. Boy bi era sa suliting mo bir na scholarship. Saba na takati mo na scholarship ini matin itu.
Pinabole bumata. Vera sara chigo raw na bibu ni bingarabi ni NTS National TOEFL Scholarship Scheme siana TELS. Ira sara wa willing chigo mera TSLB existing sponsored students irongo sara chigo raw na lomo ni bibu ni bingarabi. Virongo ni mataka abarobo kana lima na kalokan yaka bisa na songo chigo ni bola kere ngo na bola kere mata ke baka endua ngandrebe me chigo imbure se me rental chigo na lomo ni semester ndoni mbakingo Irungo yang andre pemberan bito menon robole kere ni tapa ni cukimbure pate kena kani rende yo na bol ni wir cukimbure si juga ese rende raw ni rege bito menon kere begitu nimber ni tiga bulan mate ni madha ni semester ni bule kembali ni mata aplikasi songo cunga wir ko rebe biso takan program na biso ni program berle besar kelati ko roni biso ta kanam programu ke baka sa bantu ni bana tel ni ber nyo lande na karunya baki no mobuli ke baka sa cikuna karunya baki melande na katol na sing ronyo bantu na TSLB na kana bantu ni mo biso ta kanam program se matengi ni baki ni ber no lande na karunya baki se roni biso ta kanam program yo kena aplikasi ni songo cikuni mataka wir ngair na ngoni sar cikoro na lo mi bingarabi go wil tan cikina na kere no buku di bingarabi ni allowance se nabi karang andra be mer ni buke kina no buke no repito sek cuko nangon rabul cukina ker ni bonto ker ni kakana ker ni bebu ni somni no bol ni bule na station re allowances ke baka ni barongo cuko sing ni ker na bebu ngona lebe muni na lom mani tem sawoti sena bak sawoti rawni re ker ngo yo na kena bole ker songo cukina mata kana limna ko loko baka lebu sarapa ko suku cukan itu bola sar limbi cukon rabul na ker patin kala ni mata kasana songo kina ni ngona kasana songo kina itu sana singin tola batal lentu talan kere pelte kitu sana va tabakin tu kena nito asas tagir na aplikasi ni ngoni ko rasarngi apply bo mai kembali ya bir keder na ngoni sar cikoran nito bebuke lo manya bak tala temago lebutal sukana ke na tava tarongol simpel bola pelatana kena tomani ni bebuke ni nonra scheme na tel sen na topus munikila nebika kede keto mimbita na bengo esing ni kanga bosuri bate lebu sarami suspend so sar probation tagi non reskime lebu na nomu chigonde kanga mi bosuri mi biu kana bego esanga ke baka ni lesu na nomu ni ofoleta woni eseng ta kana mateni ngon ni bindina tigi ni manatel na kango sa hokati chigina ke baka ya ndo ngo na usingin yo o rawat na bika laba ke no buki ni pasien lo manindo na wasos ni buli ina raw wana tels siapa na topo se mena raw ni bichi ko me sulubi kon na chance ada na chukuna probation se mena suspend tagi ko me ron yung me kuni sum no buli chukuna lo mena wasos ni bula na tels bir na ngoni bulir chukuna tels ngan rebe ngamera pasta ka bichu bul kali mena pasyente ni non relation todo kon manduno wasos ni bul kembali ilaba ke mer rawat ta kabeba manapaya pasta nga to lulutin to ato man chukuna no na bibu kini numbu tels kembali ke barong chukuna itu mutu bena singili bena ni kwa una patarong chukumbe ka se bada bon lubi ko na bengo na apela ta katala no tels si sana pata bombe no tels na bengo na viva sal tenga wala ni bola redele sungana no matal ni bul no lubi muni ke baka pas te kata no lesoni na to man chukuna no bibu ni tels na bengo kanga mena ta kaba li register nga si enroll bana no lesoni ko sa off ta kina semester 1 go nang to man kita nga nabika ko sa bugi chukina men man baksa wuti baka no dur ni bul pata kina allowances na bibiso kada matagali era ta kapichu ni berni taba na limna kolo na kabi ni mataka wachina sing mataka ketu sana sing rini ko matalento tan boleh kerker wira nga ko rechu gimbure wata wira rebe aplate girende wira asiara ni dolcho na katumbo ni non ramimbite non boleh kerker ni berna ka na matay ni mata ni tegu ni non robule ke balas endo ngon balabu abang boto sono university sana tegu chu ni na uchu ni mata ni bulo february sono tegu chu na bulo machi kembali simber ni tega bune matay ni mata ni no mukalasi ke baka chugo imbure si rente chugo membita ron ke membita no boleh kerkere en mali ni ngona kuni baka sukusta ka mengo bal tungo e mata pagi dunga ber ko rapi biso ta ngana bi kai soya ke baka no no chugo no ni ali no mubaskat na wali no mubaskat pongandre mo update taki sing ni baru ngande buku di ni singa ron mi update ngabi keto en ndona sing berarti ko mi update ko wala ngana no mubaskat na ba ke baka receive ta ka chugo na bi buku ni allowance bana no empesa pongandre ba musala ko bana na mi la ko no allowance bana banke ron mi update mi bitanga na mo application bi keto ndona singa ni woti na katini kilim ni singa bana na buku ni chugo imbure nakanga ngandrebi ko teman ni bola mana university ko bulchu kina ni sasolin to no muru membure lebu berna ngone bulle rangol chini go USP
era le bicukan batin singron sulu cukuna university na nonra confirmation le cukin burre keto sangandre bitu baram tango santol keto untol tal cukuna ngono be kemuni nimber kan itegu bono buli na matay ni mata bitamena muni bola kere yo vira na cuku vira era ngandre mera rendi ke baka cukuna buno patanga rendi cukuna lomani semester sawoti esing ngandre mo kota manumure na agreement kota ngamen duni bola me bana no mulen no buno go rendi cukina mentungan ne bola me bola mai ni kuna cikutale no no pale no lombani temgo me bola ngame doni bola kota ngamen no muru city ni renti keto ko suma na lombani semester tu kota na form ko keto ndola va kana change in particulars form TSL B04 me drop takani to bola ye ke baka toso tale no buno muli renti kina lombani mbaki go dengan re mena kota men no rent agreement ka bu mena buno sali renti kina singninga nga mona ko te virtu na firka mbate asam bokolibe sa singninga ndre na matini tu me stem time biu kina na FRCS tempe kanga ngandre bi kota bana dona JP mer to li witness ta kana no mu tenancy agreement ya bir ko sa ci corona be bu ko ye ke baka yentu asengi ngandre me apala ta gabo sa ci corona be bu kini sabu ke ro ci ko yesengi ngandre me apala ta gabo na be bu ko ena taka batalanga ya yo ngandre mo na kota mai na non robi bantu ni non bitumbu nio iko sengko apeleta kalal cuko na rent na lomani waso sini bulingo me robantu ni mena eta na cuko na state territorial reason pandin din takan dona loya dona JP ni sa na baro dingo cuko na bibu ni rent na lomani waso sini bulingo na kaba tanga ya no takaba no mu rent no mu agreement ni rent mena listem mai kina no mu landlord o dingo na orto na dona JP mena witness akina batana no signature gemi sulu begitu lebu erpata tar cuka na belata na buku ni rent amount ronda 550 ngai sule cuka na do sul cuka na bebulai so elaka cuka na rent dono dolu bule cikina roni kim ni taka na kosernge me bida na ngone cuka dona rent dona bunu mertu ke seta kan amount erawa yo me lori kata na tamdo na agreement me roni ke bantu ni na tels me roni ke do wasya na ronda 550 an dona tamata me rondo bebata kata na dono dolu kosul cuka ke baka ngandre ba mo to syada kana no mu kere ni allowance ke baka tarambe ka cuko limnan raw dona mbaki sawuti bato to pata ni rondo 550 dona semester ni no mu station re allowance kono bebu ni bola roni to syada kana na labo ke limnan raw dona semester sin dona dol dona mbaki ken application songo cuko ni mataka ke bale birna be mu ni barongo cuko mai na tontole ni abu ke baka ertu baka ni lele no allowance o ngandre mo to syada ke erawa yo ken application songo cuko ni mataka wital cuko ken be bu ni bas fa pata gena kakana ina bali mo tanggali naka mitagini sana mata titu na itu ya bikim din na wekanda na siya mo to kami nandang nungko kim ro na biokan indo tal manda na tingul lek ani ber nang ibo bari tingo na vital no nangono boru takin nandang na ni baki keli and radio Fiji 1 and the VTK na FBC TV. Uti ni wasi ni ngauna ni nanda vital no ay nanda ngauna ni baki keli na radio Fiji 1 nanda moibiti kay na FBC TV. Pomboten ni kimrone byo kanindon na kanta sa riwawatiko yan na moni talebo ni sambula binaka nanda ngauna tiko ni baki keli. Isa ndo sambula binaka ndo chinga ngo vatataro porque limbe kambete ni ngungo ne foundation member sa uchi pero talaga ni apply ni na tel bete ni rongo chinga ni result nga ni form 7 pa iwigur na foundation Naka na wali besar na vatataro kimrone byo kan na wali woro tole so kra kena bebu so tin na buku ni sing bara ram talanga tikinoya kata be bande talanga na foundation yo me complete foundation me pala para saranga na wal na unit ko la ba ki bendo ngono buli ke mele buli tara en university wato kay tokan foundation ke bukan dono ngono buli me sa complete foundation rena prat kana tels sa ko kadi talanga me planet tels yo la ba ki men rawate ci kondo na GPA me ruwa la ko dake ke bukan buli foundation USP ngandra me rawata na GPA ni 2.8 pada balata ro pada kenendo ngona rawata ro lim sa bula maka 2.8 out of 4.5 USP c'est 3.1 on a GPA FNU c'est na University of Fiji eroni vero bata we ndua ke baka ndua taka bridging foundation singini okati na buku ni binga rabingo embalde ni dota ni kona full foundation dota na bridging balte wala nganyo
ngandre mo taka be bitana units ko lutu gina na form tu endo tani asing ne okati ne buguni bingara ko satu no mano dengan ngandre mo taka basaranga endo na full foundation na kose ko waluna units merone okati ena buguni bingara ni tels naka ni tagini sana matata na itu ya buana wekanda ka bota taru tomai ke boga itu na bota taru na beri telefone toluru sai bodio na rau na vitu toluru adio se bondua bombo tenin dota le na wekanda sa rewa wati ko ni sambulu binaka na tangau ni bakikeli iyo ni sambulu binaka iya iyo zona ngana taro wada ba ke ben zona ngone ndambe no na form 7 mengai pasta ka mengai ndambe to ko mengai pasta ka na no English maths geography history ke na Fijian lima ndambe to ko yo ko mengai pasta ke no na English wat ke na tolu na best yo ko mengai ndam pasta ka no na English wata ke na rua kembali yo come over 250 kembali dua ya sin pasta kamera nona form 7 tono na lesson kembali ko apply ta na tels na bota taru kam review kan na wale bunu kampu naka ngandre binga me pasino na English patike tultan lesoni pasina English patike tultan lesoni merawat talaga na makarin rondraw limsabu lagalake 250 out of 400 meroni dokina na indem na benitels yo ena sono ngona ena bata hotel sunga bena university ya sono university din sa pasino na na pasina maka rondraw limsabu yo sono lesoni ena lutu gina mena English plus best ria ndo berto beka maths lutu jugo na kena maka lele mena limsabu yo protono university ena singeroni sulia na offer ena roni sulia ena ngandre mena pasta kono na maths na sulit ko na kabagat ko unclassified program ko singeroni sponsor kina na tels kembali ke sapa sina mo maka na kay gitu ngandre ba ke sapa sina rundulim sabul o pasta ke denum lesuin balta mo kuno lita ka banton unclassified program go leo wakatu nyo singeroni the room na bugni bebu ke balata le bridge ta kantono no maths sena ta na lesuin ko lutu gina geluar kata langon sana toltal ni kerebe bu kena bagi tarapa kembali pas na English pati kena tulu tali na lesson pas na rundur 5 lamak naka bale bu naka na boleh besar na bota taru tomai en nonda ngonongo bombo tinin total na kanta sa wati ko ni sambula ini boleh iya dalla na bota taru na puran ora sa ki mero rongi kuru taga singo ni sa sing so mala tel na wuli MBBS sana ngai na katuba ka bo kenelu mero ho matatala mo ya guna kenelu naka na boleh besar na abota taru tomai na nonda ngonongo kimron na biokan pinaka artualis bambutan tu na kami me meni kilana lebiti ni borong tungbay ni kito mo na TSLB kito sa kani policy makers ko ay pwede tikin ko ay kami bayro nanito land ministry so to mandibuli patarto na ministry ta kabagila ko na batulo ko ya tsunga may wira sa keto na kata na batulo sa tuna may may bakani singi sumit ko na MBBS oral health at dental health go batabagin dosar kami bulletin ni monongo na quote ni bunuway vingkar wir na lewi bunuwi biti sa pepa kami sa ava pasar tunga na yala sa hanggang na naman matentu na buku ni ilawa babarote kimbeka wir na lewi sinugo yang ngandri bimbe kemana baru tak tahu bunuh ko yang ngandri betul lama ikin bebu kemana meta nak quote ni bulu bunuway sa ya ava pasar tunga na yala ko ngandri betu onon tapan nuway na ngonongo yang balik tentu na bunuway ikibulun tu bebendurun tunga patient iyo vi kim rusar di barang atau mana sih ko na taruh na taruh mengor ya bomo tan kangasaran kitutun ya ngo talaga sa wanda ta mo yo bunuay minsan ni kibika ba bulo to tawin bete katalaga ba tututang mo ko ya ni wono ko na biro bunuay biti sa ta pasar tu mana ko ni ngandre be mi bengare biro len bunuay biti nak kendro kan kay ngandre biti ko na ana vitar tara ni kina na mundo balin bola si ngoni sala dava era mundo na tarikina kaya kai tiko na bota taru na buni ni scholarship ni nonda matinitu na wali bertuali si ebida na sala era ni rana tariki to mikina irna lebenda patay patalangin ke bigi mun luni bonu akin matai na nito na benitel boni na 892
1240 892 1240 ana bitartara ne talboni e tolu cuku na itu bola ena lumani non to benua endo cuku me lampasa Rongo Mate House endo tali cuku me na Sasbarra ina Rongo Ibunda House atau kena head office cuku suba na McGregor Road aroni ni suka mani to bola kan mi taru pasal kina sia tapsona patataru uningan drab me ketuna suma ando tali na kena sala cuku na nito email na enquiries@tslb.com.fj enquiries@tslb.com.fj na vivo tatar batang apa ya kepa kau ni sigurni tambah menit bola roni ni drop tak mendon email siapa kau teman don email na email addressa ketuna tu borom ketuna somuna nom ni batataro na kini kapa nga so kona ni tu online chat facility ko yang go endol cunga mena walu meta bona 5 lumani moni cinga ke borom buka tu barau ni tu beli-sili merna somuna nom ni batataro ko ngo kabina iki nembelatini barota kana visimitar so enang uno saranga ni patataro cugina instant response kembali ni nabuno ni lipang tagi na oni nangola ni tu mon na www.tslb.com.fj ana buno ni gili ipakutumikin na dono no mini kere barau ni ron gi pitar tar patagin dono ni tu bola ay turang olis nabi saleso erau ni ra pangatakan lini buno amera pitar tar mabiti itu ena buku ni ngonogo na patataru ni non application sina patataru tapang erangan dreba membalata na bibuki ni matani tu ni sandolo chungana kere bibuki ni National Top Scheme watagana tertiary education loan scheme na wali besar kim na biokan sa tumboki kita tu na ngauna na wali besar na nomro ting komiti ko na bisuriti monro mai nonda bulang itiko en ngauna borotaki nonda ngauna ni bakikeli nda bawa bilang itiko be sera mai atu ikamba ke mano masaurua roi wali selesi mai na tambana ni sekolah sibi ni nonda matini tu romai ba matatati ko na kere membalete tunga sena kena daga taki na sekolah sibi ni matini tu mai na vital no talanga ya sana mai dabasa tokina ngauna borotaki nonda ngauna ni bakikeli na radio Fiji wana nda mo ibiti ke na FBC TV na be kamu ni umbutumbua ni kalunga tsatiko